Guys, so election na and magboboto na. May 9, 2022 election, presidential votes. Sino kaya ang mananalo? And let's go vote. And yung pagbobotan namin is sa may eskwelahan. Yeah ba? Let's go. Naulog, video sa ulog eh. Tapos na, napakabilis din ngayon and malalaman natin yung resulta ng eleksyon. Sa local baka mamayang gabi meron na, sa presidential votes is mga 1 linggo siguro, pero malalaman na yun ng mga 1 linggo kung malayo lamang. Yeah ba? For Binalan Mayor, panalo si Gico Ramon Ronald IV. Sa Vice Mayor, panalo si Councilor Balangge Brian. Sa Councilor, nanguna si Cap Aradana, si Cap Legaspi, Councilor Manawis, Ma'am Paderes, Sir Patawaran, Kapitan de los Santos, then Sir Romo Art, then dating konsihala Monet Baybayan. Yeba. Sa Governor, nanalo si Ramon Gico Monmon III laban kay Governor Pogi. Panalo si Vice Governor Lambino. Sa presidential race, malayo po na panalo na si Bongbong Marcos. Sa vice presidential race, nangunguna po si Sara Duterte ng malayo. Sa senador naman, nanguna si Robin Padilla, Loren Legarda, Tulfo, Win Gatchalian, Chis Escudero, Mark Villar, and Alan Peter Cayetano. Then number 8, Mig Zubiri. Number 9, Joel Villanueva. Number 10, JB Ejercito. 11, Rizon Tiberos. And last, Jinggoy Estrada to complete the 12th slate. Yeba.